Dobar dan, ja sam Ogimen. Danas ću vam pokazati nekoliko igrica za slabije računare. I hajde. Prva je Return to Castle Wolfenstein. Igrica je malo horor, ima i zombija, mislim čudovišta, vidite ovako. Nekim nivoima ovako. Samo da nađemo ovako. Igrao sam, prešao sam je. Onda Far Cry. Mislim da svi znaju za Far Cry igricu, skoro svi darom. Jako zanimljiva igrica, avantura, pucačina, sve ujedno kao u džungli ste. I rokate se. Grafika je okej. Onda, ajmo dalje. Onda Vivisektor. Vjerovatno niko do sad nije čuo za ovu igricu. Jako je zanimljivo, isto horor, prašan je 3 puta. Mnogo je zanimljivo također. To je jako čudovišta i onda tu kao pucate. Nije mnogo zahtjevno, valjda 2 GB hard diska ako vam treba. Jako zanimljivo, čudovišta, mnogo mi se dopada. I avanturistička je također. Svugdje prolazite kao, vi ste kao jedan vojnik, sad izgubili ste se na, ušli ste sa vašim vojnicima, ste se iskrcali sa helikopterom na neko ostrovo i sada svi su poginuli od tih života, kao ljudi, a te životinje su kao roboti, onda su ih kao ubili. I sad samo jedna devojka ostala, nju su, ne znam kako, ali nekako su je kidnapovali, ne znam, i samo ste vi ostali živi, morate da se snađete na tom mostu. Onda GTA San Andreas, mislim da je bar svako, bar jednom igrao ili čuo, nemoguće da je neko nije igrao. Onda GTA Vice City. Vidite ovako grafika, kao skoro pa kao na GTA trojci. Onda ide GTA trojka. Prvi ovako GTA, kako kažem, trodimenzionalni. Ali vidite nije neka grafika. Ali zato ugodno super. Onda Sims dvojka. Meni u stvari Sims i nije zanimljivo, pošto za slabije računare to sam ga isvrstao, kao pravite porodicu i kako bi ja volila da kažem ništa, skoro ne radite drugo. Onda Mortal Kombat Armageddon. Meni se najviše sviđa Armageddon zato što možete da pravite svog lika. Onda nije mnogo onako, kako da vam objasnim, zahtjevna. Če moglo bi na nekim računarima. Evo, Hitman Contract. Zanimljiva igrica. Mislim da ste isto svi čuli za Hitmana. Nije zahtjevno mnogo, ali je jako zanimljiva. Možete se prerušujete. Sve živo možete, a mislim ne baš sve živo, ali zanimljivo je jako. Akcije dosta. Negdje na nekim nivoima trebate da tražite mnogo. Naprimjer, nešto je izgubljeno. Onda Hitman Blood Money. On možda je malo zahtevniji, ali nisam mogao da ga ne svrstam u slabije, pošto ne znam, jako je zanimljivo, ali možda i može nekima. Onda Call of Duty, Cats, legendarni, prvi koji je Activision napravio. Sada su se svi napalili, mislim ja sam ga i 2 puta prešao. Jako je zanimljivo, kako je. Navratnije znate svi za Call of Duty isto. Onda Call of Duty United Offensive, njega sam jednom prešao. Call of Duty 2,
I to je legendarna, jako zanimljiva. Evo, ovako, kao i nju mnogo volim. Jako sam volio kad streljam ovako na zgradi, no i sad mi kaže nakon je spratu i samo banak. Onda Call of Duty 3, iskreno nisam ga igrao nikad i ne znam kakav je i zato hoću da ga skinem. Onda PES 6, on je legendarni PES, ja ga mnogo volim. FIFA 8, igrao sam kod druga, ima isto tako slabi komp, valjda 2 GB rama ima. Da, 2 GB rama i radimo savršeno, bez lagova. Virtua Tennis 3, i njega sam igrao kod ujke na laptopu koji mu je star, bar jedno 20 godina. Sad sam ga ja pre 40 godina. Ima gigabajt rama, malo mu je seckalo. Mislim, meni je zanimljiva igrica bila kad dođem kod njega da igram. Ono Need for Speed Most Wanted, po meni najbolji Need for Speed. Vidite, nešto da kažem o njoj. Ovako, Most Wanted, kao imate crnu listu i tu sad, dobro, ovo ne može kao to sve modovi da se ubacuju, crnu listu. I sad tu trebate da je prelazite onako, prvo vam treba, znam da je prvi neki Kinez Sony i onda trebate neki, na primjer, Bounty, da bežite od policije, tako, i da se trkate s nekim oko sitnim trkama da bi mogli ovu trku protiv Sonija. I tako prolazite. Prošli sam je po koliko 5-6 puta i dalje igram. Opet, jako je zanimljivo. Najviše volim da se trkam protiv Razora. Onda Need for Speed Underground 2. Iskreno, Need for Speed Underground Cats je meni bolji. Ne znam zašto. Inače ovdje možete na dvojici da budžite, na primjer Neo, gdje da stavljate kako hauba hoće da vam bude iznutra, mislim kao ovako. Unutra. Kontate. Underground klasično kao i na Most Wanted. I zadnja igrica je Minecraft. Mislim da je i za Minecraft svako čuo. Jako zanimljiva igrica, preživljavate, kao u divljini vas stave negdje, mislim vi možete i na kreativnom modu kao varanje, preživljavanje kao survival i tvrdokorni kao, mislim survival preživljavate, a tvrdokorni imate samo jedno srce. No tako pravite kuće, mada ovo je sve na kreativno. Gledajte ovu sliku. Ovo bi bio kao u realnom životu. I to bi moglo da bude to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!